ушул жерде соода болуп атат окшойт. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Кайсы уйлар? Жакшы. Кайсы соода болуп атат? Шу соода болуп атат. 70 берип атат. 170 миң. Бооз экен, э? Бооз, мына бир базар турат. Бир базар 170 миң туйт. Кимдики бул? Меники. Номер туугандар, мына таргылуу издеген бир туугандар болсо, Жетай боозбу? Мына Сокулукта турат Жетай бооз экен, көрүңүздөр. Мо желин коюп коюптур, э? Мына Жетай бооз. Канчанчысын туйт байке? Мына 3-чү, 4-чүсүн туйт экен. Баасычы? 250 миң сом сурап атат. Дагы кеми болот. Номерин сурап берем байке. Андан кийин булбу? Галыштын экинчи тут өтө бойлуу экен, Галыштын парадасындагы мына. 6 Жетай бооз, э? Галыштындерди билесиздер, сүт багытында болот. Желин көрүңүздөр мына. Туугандар, караңыздар мына. Сиздерге удобный кылып айландырып тартып көрсөтөйүн. Диванда отуруп алып ишти бүтүрөсүздөр. Баасын айтың. 310 миң дейт. Таза мына Галыштын. Таза кандуулардан издегендер болсо, азыр номерин сурайын. Берейин. Мына таргыл, ана ушул бар. 779 менен Телефон номер 0779 менен 0770 00 деген номерлерге кайрылсаңыздар, ушул уйларды алып, доставкаларын уюштуруп берет. Эки баш бар экен, дагы бар үйдө буйруса. Дагы эки баш бар экен. Таза швец мына. Бар экен, чалып сүйлөшө бересиздер. Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн ассаламу алейкум. Жакшы? Бүгүн 4 апрель 2026 жыл Чүй облусу Сокулук мал базары. Биз сиздерге саан уйларды колдон келишинче көргөзүп беребиз. Номерлерин алып, сиздерге жаккан болсо чалып өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. 1 акш доллар 87 сом 40 тыйын болуп калды. 1 рубль 109 жарым тыйын болуп калды. Өзбекстандан көрүп аткандарга 1000 сом, 150 миң сом. Мына ушул эки уйдан баштасак туугандар, ушул жерде таза швец. Ассаламу алейкум. Иштериң жакшыбы? Кана бир чекеде маалымат берсичи. Мына сонун швецтери турат. Бул канчаны туйт? Канчанчысын туйт? Bunun danı öreme 16-15 sütü var. Sütü var eкен, төртөөнөн тең чыгат. Мынакей кире бергенде эле ушул Сокулук мал базарында турат. Канча литр дейсиң? 15. Басычы? Аха. Хош. Жалгыз басычы? Bası 190 миң түшүрүп берет экен. Булчу бул. Бул жашыраак окшойт, э? Ekincisini tuğan. Экинчисин туган азыр саамбы? 17-18 litr sütü var. Taza şiz. Таза швец. Ой 142. 17-18 литр сүтү бар. Басычы? Bası 220. 220 миң. Мына Жети областка доставкалары бар дейт. Номерин алып берейин. Желиндерин көрсөтөйүн туугандар мына. Төртөөнөн тең чыгат, э? Иштейт. Номер телефон 990. 0990 дагы 990 117 деген номерлерге кайрылып. Эки башпы? Эки баш экен. Көрүңүздөр. Доставкаларын уюштуруп берет. Ушундай достор, биз номерлерин сурап бере беребиз. Сиздерге жаккан болсо чалып ала бересиздер. Өзүңүздөр сүйлөшүп ал жагын. Мына ушул жерде да бар экен уйлар. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз байкем? Кана кайсыларды тартабыз? Үчөө? Муну да машина берели, э? Жок, бул меники эмес. Кимдики булар? Муну сиздики? Меники. Эси барынан тартайлы. Бул саамбы? Мына 17 литр sütü var. 17 литр суткасына берет. Өзү эле же музоосу барбы? Музоосу менен эркек. Мына эркек музоосу менен экен. Достор, туугандар көрүңүздөр. 17 литр sütü var. 17 литр сүтү бар экен. Баасын айтыңыз анан ашак Bası 210 bin lira. 210 миң. Канчанчысын тууган бул? 4-cüsü 200 миңге берем. 4-чүсүн тууган экен, 200 миңге берем дейт байкем. Андан кийин булбу? Же кайсы? Ушулбу? Бул, э? Биринчи туут мынакей. Желиндери таза экен, э? Төртөө тең чыгабы? Төртөө эм иштейт, баласы урган. 15 литр дейсизби? 15 литр. 15 литр экен. Биринчи туут. Биринчи туут музоосу? Ургачы. Баасы? Биринчи туут. 200 миңге батат. 200 миң. Ушул 190 миңге берем. 190 миңге берет экен. Жети областка доставка уюштурасыз. Доставка бар, дагы бир балалуу бар. Кана, азыр келейин байке. Ушу байкенкин көрсөтүп коюн эми. Анан кийин бул жака да келебиз, туугандар. Мурун мени тартпа, меникин тартпа дешчи эле азыр чакырат. Буюрса ушундай эмеге жеттик биз. Кана?
İçine arıqıрақ. Şivits torpaq qaysı mağu? Urgaçı. Çoğ oyup qalып тұрғы. Қаншанчысын туған бұл? Bu 4-üncüsü. 4-sün. Bağısıçı? Bağısı 200 bin. 200 ming. Torpағы менен mi? Torpağı mene. Torpағы менен 200 ming. 11 litr sütü var eкен. Мына көрінішін қараңыздар. Biraz arıqырақ. Болған arıqырақ deyip қой екен мінекей. Topunmay. Hemen al. Номерді айтып қойыңыз. 0708 0708 68 68 37 10. 37 10. Мына 7 областка доставкасы var. 7 областқа доставкасы бар. Ургачы торпағы менен екен. Баласıyam şuy. Швиц дейді. Мынау қанша екен тақсыр? Ал, мінекей көрсетіп қояйын. Сіздікі қанша бағасы? 125-ке беремін дейді. Мына мұз осы менен. Мақұл байке, торпағы менен. Еркек пе торпақ ургачы ба? Еркек екен, мына торпағы менен. Жайлау айдай тұрғандар болса, 125-ке қаншаға бербедіңіз? 120 мingге берілбептір. Телефон айтасыз бі? Же базардан? Мақұл, содан байкемде дағы бар екен. Бұл бірінші туыт бұ? Швиц. Симментал арғын. Мұз осы ургачы? Erkek. Еркек екен. Бағасы қанша? 185. 185 мing сом, 185 мing дейді, мына. Желіндері. Қанша литр беріп атады екен? 9-10 ver. 9-10 беріп атады. 15 bin oldu. 15 күн болып тұр туылғанына мына. Еркек мұз осы менен. Номер қалтырасыз бі сіз? 703 bin. 0703 менен. 69. 69. Daha 6. Дағы 69? 85. 85? 85. Қана қайсы дағы уйларыңыз бар? Шүлі. Содаңызды берсін. Бұл уй қанша екен бағасы? Мұз осы ургач екен. Muzo surgaçı. 6 tiş. 6 12 tiş. litre sütü var. 12 litre sütü var. 175 bin. 175 мing. Ақшаға жараша уйлар, O var. Қана дағы? Bunlar Екі тоқал бұ? boz. Екі тоқал боз. Jakın boz. Жақын боз. Қаншанчыларын туйды екен байке? Üçüncülerin. Üçüncülерін туйды екен мына. Bunlar jakın boz. Az kaldı. Аз қалды дейді. Bunlar daha 7,5 ay oldu bu. Қаншанчылы? Üçüncülерін дедіңіз? Üçüncülerin. Бағаларычы? 165 minden. 165 мing сомдан мына. Gelirsek düşüp verelim. Келіссе дағы сөйлесу жолы бар екен. Номер қайтыңыз. Yolları var. Аха, доставка ұйыштырады. 500 binden. 0500 42 04 00. 42 04 00. Мына, чалып көріңіздер. Мақұл байке. Мына, тартып қой деділер, тартып қой. Мына қой. Туған, қанша екен бағасы? 170 baykası. Urgaçımız olsun mene. 170 deydi mına yerlere. Kança litre sütü var? Atamayız baykası. Ana ayta albaysın. Kançançısın tuğan? Şimdi müetkez Ana da bilbeysin. Kançaga verdi? Soda kança verdi? 155. Ha? 155 verdim. 155? 155 minge verilbeptir. Online satasın mı? Je bazardan mı? Bazardan satıyorum abi. Maqul bazardan satıyor ha? Sodan versin. Bazardan satıyor hem de. Mına şul jerde da bir erkek muz olsun mene. Baykeler görüp otur. Bayke assalamualeykum. Kança eкен бағасы? Muz olur. 165. 165 deydi mına. Öz üstün jergilikti uylar. 165 mi? Mına andan keyin uşul jerde da uy бар eкен bir tuğan ustuqı. Görüңүздөр-çi, bu qanday paroda tuğan? Bu Şiviz aralaşta. Şivits aralaş. Boğuz bu. Boz. 8 ay boğuz. Bağız qancha surap atasiz? Boğaz 200 lira adam. 200 ming. Qanchanchisini to'ydi? 4'müsün tuydu. 4-sini to'ydi ekan mana. Mana ki tuğanda. Nomerini aytib qo'y. 505 0505 17 17 40 04. 4004. Dostavka uyushtirasiz ha? Dostavka uyushtiradi ekan. Chalib ko'ringizlar. Ушул жерде сода болуп атат. Окшойт. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Кайсы уйлар? Жакшы. Кайсы сода болуп атат? Шу сода болуп атат. 70 beri. 70 beri o da. 170 ming. Boğaz eкен e? Boz. Ma bir basar bıraktı. Bir bozar 170 ming. Tuyt. Kimdiki bu? Benimki. Ha, nomer aytib qo'ymaysizmi? Telefon. 500. 0500 06 06 19 67. 19 67 deydi mana. Mana uy kimdiki ekan? Mana uy bor ekan bu yerda. Mana bular. Assalomu alaykum. Uy kimdiki? 25. Cho'ng uy ekan, kelishgan. Navesning ostida turadi tug'andar. Ko'ringizlarchi. Biroq esi ko'rinmaydi. Bular kimdiki? Qanday? Qanchadan bo'ladi? Bağlar. 280 bin. Muzos erkek. 280 ming. Uylar sonuna ekan, Amerikanka deydi. Mana yosh ekan, Yaş birinci tut. birinchi tut deydi. Mo'chu? Bu boz yakın boz. Jaqin bo'z. O'ta buyuk ekan. Mana bu uyda ko'ringizlar, ana bu uyda ko'ringizlar. Tug'andar. Assalomu alaykum. İşte yaxshi. Buni muzos erkek ekan, Şiviz sağ. Shvits ekan. Mana ko'rsatib qo'ychi jonidan. Sonuna ekan. Ha, turg'izib ko'rsatib qo'ychi. Buna dostavkalarında uyushtirib beradi. Buyursa Amerikanka toza qanday uylardan olam desa, ko'ringizlar mana. Muz olsun qarag'izlar, maşallah. Yosh tushibdi a? Taza şiviz açın. Qancha? Ashimdan. Birinci tut Amerikanka. Birinchi tut. Mana kindik boshlarini ko'ringizlar.
Bağısın kança dedin? Bas 280 bin. 280 ming. Nomer kaldırıp koyun. 0505 0505 27 05 90. 27 05 90. Bulçu boğaz he? Ava dastan Malda koşturan. ikinci tuğut. Mına, 8 yaxşı ay ekan. boz. Jelin salып атат булдай. Gelin salavat görünüp turar. Bunun kança? Bu 265 ke. 265 ke beretken azık nomerlerge kayılsanızlar bolu. Mına tuğanlar andan keyin uşul var eken dostlar. Görüңүздөр muna. Muzos erkek mi? Muzos erkek eken. Kança gündük bolup kaldı? 3 gündük. Kançançı tuğut ошондо? 3-cü tuğut. 3-cü tuğut. Mına. Төртөөнөн тең чыгабы? О. Мынакей. Сылдайт экен, э? Şurada bir de işte. Болду, көп сау ойламай. Канча сурап атасың эми буга? Buga 190 bin. 190 ming. Uyga jaraша акчасы, э? 190 ming. Доставка кылып бересиң. Мынакей. 190 ming дейт. Хош. Желиндеріңіздер, 15 litre süt берет. 15 литр суткасына берет. Мына музосы эркек. Чалыңыздар жанак номерге. Чалып байланышсаңыздар, доставкаларын да уюштуруп, машинадан салып берет. Эгерде алыс жактан көрүп аткандар болсо. 220 ming muzos erkek eкен, э? Erkek muzos менен канчанчысын тууду байке? Birincisi. Биринчи жаш экен анда. Бирок өтө чоң бойлуу экен, э? 220 ming. Мына көрүңүздөр, азыр номерин сурап берейин. Мына музосу уруп эмиптир, э? Музос эм койгонбу? Эм койгон, мына. Көрүңүздөр, музос эркек. 8 litre sütü var. 8 литр сүтү бар. Канчага чейин соода болду бүгүн байке? Assalamu alaikum. Алейкум Жақсы қандайсың? Болот акалан өзү. Соода кылып элек. Канчага берейин деген ой бар эми байке? 220 да адам түшүп берем. Түшүп бересиз, э? 220 деп атты, биринчи туут, э? Ооба. 220 мына чоң үй экен, көрүңүздөр, алыдырактан. Эркек музосу менен. Номер калтырып коюңуз. Онлайн. 8 менен. 058 менен. 55 18 88. 55 18 88. Төртөөнөн тең чыгабы? Ооба. Төртөөнөн тең чыгат экен. Мына. Музосу эркек. Макул, соодаңызды берсин. Мына. Алыдырактан да көрсөтөйүн эми. Экөө бар. Ушул экөө окшоштуруп кармак болсуңбу экөөнү, э? Мына бир тууганыбыз эки уй кармак болуптур. Бир жерде турат. Буга боюнча маалымат бер. Канчанчысын туйт буларың, э? 5 tuğut. 5ти? Ушу 5ти туулуптур. Мына көрүнүп турат уйдун өзүнөн эле. 5ти туулуптур. Азыр боосбу? Boz kısım Белбейсиз. Баасычы? 140. 140 дейт. Могу жашыраак экен. Фунажынбы? 6 6 тиш. Бооз, э? 8 ay boz. 8 ай бооз. Баасы? Bağısı 160. 160 ming. Номер айтып коюңуз, эгерде алам дегендер болсо 0500 47 47 55 55 88. 88 номерлерге кайрылсаңыздар болот мынакей. Макул, э? Мынакей ушундай бир туугандар. Мына ушул жерде бир байкемде уй бар экен. Байке кандайсыз байке? Өтө чоң уй экен. Баасын айтып коесузбу? 300 миң. Бооз кысыр саан кандай? Бооз саан дейт, э? Швецпи? Мынакей. Алла тоо экен, бойлун караңыздар боюн. Мынакей. Канчанчысын туйт буйруса? Онлайн сатасызбы? Жаш экен. Базардан сатат экен, онлайн сатпайт экен. Экинчи туут дейт. Бул уйлар кимдики экен? Боостор. Кандайсыз? Бир бааларын чекеден айтып койсоңуз, байке. Bunların bardığı boz. Бардыгы бооз. 8,5 ай бооз. 8 ай. Канчанчыларын туйт? Биринчи, экинчи тууттар экен. Мына көрүңүздөр. Жаш мал алам дегендер болсо, байке. 65'ten sonra o da. 165 бе? Мына баалары дагы соодасы бар. Бааларын дагы уктуңуздар мына 165 миңден. Канча баш бар? 200 buna 5 baş buna. 5 баш бар экен. Jelin tartmaz mı? Аз өтөйүн, байке, өтүп тартайын. Мына көрүңүздөр. Биринчи, экинчи тууттар, Мына могу да швиц дейт мынакей. Анан номерин алып берейин. Мына. Көрсөтүп коюңуз, байке. Мына. Мынакей, бул жакындап калыптыр, бул. Номер калтырып коюңуз. Ömer'den 0708 88 03 65 дейт мына. Тезелет уйлап. Макул, ийгилик. Байке, канча берип койдуңуз? Ушуга берип атасыз. Канча бердиңиз? süleşti az. Сүйлөшөт. Мына. Сүйлөшүп атабыз дейт мынакей. Соода кылып атты мына. Колдон тартып коюн эми. Соодалар болсун. Эгер сатылбай калса жана номерлерге чалып алсаңыздар болот. Ушул эки уй бар экен, туугандар. Азыр Oldu tuğan. мунунбу? 3 ай болуптур. Эсине маалымат алалы. Бул Ay boz var. дагы 1,5 ай бооз. Канчанчысын тууду, тууган?
Төртінші туйт екен ішінде. Сүт бағытында екен, 25 литр сүтіне гарантияда. Төртеуінен шығауы? Қандай парада? Галштин. Галштин парадасындағы екен. Бұлчу бұл? Чоң екен бұл. Галштин парадасы. Төртінші туйт, ә? Төртінші туйт. Бағаларын айтайын, бағаларын. Бұл 250. 250 мың сом. Бұл 270. 270 бұл чоңырақ екен мындай қой. Я 25 литріне гарантия дейді. Екеуіне тең телефон номер айтып қойыңыз. 755. 0755 800 890. 890 номерлеріне чалып байланышып доставка uyuштырып бересіз бе? Доставка uyuштырасыз. Доставка uyuштырып береді екен. Чалып көріңіздер. Мына ушул бир туғандын уйы бар екен бұл жерде. Қандай парада туған? Красный степной. Красный степной. Мына желендер. Қанша сұрап атасыз? 25 литр. Жешіне жараша дейміз. Жешіне. қанша? Уйдығы тілінде, Тілінде olur. 25 litrге шейін береді екен. Үшті туған. 1,5 ay болды. 10 gün болды. Туғаннан Швец салдырған. ішіне швец құйылып тұр қайра. Тоқтатып қойғанбыз. Тоқтатып тұр. Мына. Бағасы қанша дедіңіз? Басы жақын 280 сұрап. Жақыны 280 дейді. Мына красный степной. Үшті туған. Төртеуінен тең шығауы? Төртеуінен тең. Высший дейді. Іштейді дейді. Денсаулығы да жақсы дейді. Номер қайсы? 0707 077 08 08 02 02 91 91 деген номерге қайрылып парода алам дегендер. 80 кем var işte. 280 мың кемі бар, түшіп береді. Доставка uyuштырып бересің, не бұйырса? Доставка uyuштырып береді екен, мына. Чалып қайрылыңыздар. Соқұлықта тұратын, Соқұлық мал базары. Уйды барып көріп алам дегендер болса, Бишкек шары ГЭС 5. ГЭС 5-те болады екен, ГЭС 5. Туғандар?